Irwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, The Voice of Truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Iri joro rya tariki 10 ukwezi n'ukwa kane umwaka n'ibihumbi 2026 mama 23 yikoreje Neva umusaraba yirigwa yikorera ibintu birakaze kandi birakomeye. Ni operation ikomeye cyane ikozwe n'abasirikare ba mama 23. Ni operation ikaze cyane, agahuru ka Neva karahiye. Mama 23 ikoze ibyananiye abandi. Mama 23 igukosoreye ingabo za Sebarundi. Mwegere hino ese mama 23 muri iri joro yabayinjiye mu mugi wa Uvira. Kono natuvugana harimo kumvikana urufa rw'amasasu menshi cyane mu mugi wa Uvira. Bimeze bite? Niyo mpamvu hano kuri Irwanda ku kinyamakuru cya mbere kikugezaho amakuru yizewe, amakuru azira ibihuha, yewe amakuru azira gusesereza. Rero nga Irwanda icyo tugusaba nta kindi nugukanda like ndetse na subscribe, aho tuza kunyarukira muri Masisi tuze kureba ngo bimeze bite nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace kitwa Nyabyondo, aho FARDC yarashe ikoresheje drone ikica abaturage benshi, imirambo y'abaturage ikuzurana ku Karubanda. Sibyo gusa kandi turi buza kuzamuka hejuru mu misozi miremire ya Mikenke. Ese koko FARDC ikomeje gahunda yayo yo gukomeza kurasa mu baturage b'abanyamurenge ni mugihe ingabo zanzwe n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Niyo mpamvu uri hano kuri Irwanda kugira ngo tugende dutotora akantu ku kandi. Reka maze ngubwire ko rero ndi kumwe na Dr. Pendo, umuganga w'umuhanga, umuganga ushoboye kandi ushobotse, yewe ibyo akwemereye byose arabigukorera kandi Dr. Pendo abikora neza cyane. Mwandikire cyangwa umuhamagare ku kamenyetso ko guteranya 243 898 uyu Dr. Pendo rero reka ngubwire ko ari we ukuriye abandi baganga hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba afite icicaro harakwijwi agakora mu mugi wa Goma ndetse na hariya za Rubaya. Arizewe, arashoboye kandi arashobotse. Mwegere yewe agirute agukoreho ryake utandukane na baba mamyi birirwa bakubesha umunsi ku wundi ko bazagukorera ariko bikarangira yewe bakuririye ayawe kubusa. Reka ngubwire kandi ko ndi kumwe n'umucuruzi wa YouTube uzicuruza ku giciro cyiza utasanga handi. Mwandikire cyangwa umuhamagare kuri WhatsApp ni 0789629162 ubundi aguhereza iki? Aguhereze service nziza cyane, aguhereze YouTube ku giciro cyiza. Yewe niwe ukeneye. Hari igihe abantu bakora YouTube batazira ino banga. YouTube ubundi ikata amafaranga menshi. Rero niba ukeneye Google AdSense ziri zero tax, gufata yawe igahindurwa zero tax, ibyo ngibyo biroroshe. Na amafaranga makeya cyane, yewe haba hari n'imisoro bagukase. Iyo misoro tukayigaruza mu gihe kitarenze iminsi 3. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri WhatsApp ni 0789629162 ubundi ubone Google AdSense ya zero tax, yewe n'imisoro bakugize ute bagutwaye tube twayikugaruriza, wongere ukore YouTube wishimye kandi uryohewe, yewe umeze neza cyane. Murekireho duhite twinjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko niba uzi neza kuri intare, ukaba uzi neza kuri idubu, ukaba udafata kino kiganiro ngo ugisharinge, umenye ko urimo uradutenguha nonaha. Niba uzi noneho kuri umukunzi wa mama 23, ukaba ukunda General Sultani Makenga, ukaba ukunda ibyo bya Mungu arimo arakorera abadede, ukaba ushigikiye gukubita haduyi uko byagenda kose nk'uko General Gaceri arimo arabikora muri Masisi, ukaba ujyamye inyuma ya General Boduwe, ukaba uri kumwe na Colonel Gakufe,
ntugende udakanze like ndetse na subscribe yonge ikiganiro cyawe ugira ute ugisharing. Ikindi yo muteye comment mutuma turushaho guhabya haduyi, ariko iyo mudateye comment haduyi araza agatera comment barangiza bakabona uburyo birirwa bari kuripotinga ngo twirirwa ngo tuvuga Neva nabi, ngo twirirwa tuvuga Chilombo nabi, kandi ibyo tuvuga nibyo. Neva ntahataniye na Chilombo, bose bonzi bere rimwe ry'ubugome, agahuru kabo karahiye. Mutera agatebe rero ngo bigenze bite? Abaturage b'abarundi niho ngiye guhera. Abaturage b'abarundi benshi bararambiwe, kandi barambiwe ubutegetsi bubi bw'abadede, barambiwe ubwicanyi bukorwa umunsi ku wundi mu ntara zitandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho abadede basigaye baza bakumva ntimuvuga ururimi rumwe, ntimuvuga. Iyo mvuze ururimi rumwe mushobora kumvikana ku rurimi ariko mutavuga ku kintu kimwe. Iyo rero uzanye ibindi weho bahita bagukura mu nzira mayiti bakayanika ku karubanda. Icyo ngicyo nicyo abadede barimo kwirirwa bagira ute, nicyo abadede barimo kwirirwa bakorera abaturage hara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na nicyo barimo barakora mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Rero ngo hatoragwe imibiri igera kuri 5 hariya mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura muri ville, banetse neza basanga ni bamwe mu basirikare boherejwe muri Kongo, ariko baragenda ntibagerayo, ahubwo barakwepa bigira iwabo. Ubwo rero abo basirikare ngo bazanwa muri documentation. Bamaze kuzanwa muri documentation barabakubita paka babishe, kandi noneho abarimo kwicwa hariya mu gihugu cy'u Burundi abo se Barundi yirirwa yohereza hariya. Mwumve kuntu ibitekerezo bibi bijyana buri gihe n'ubugome. Abarimo kohereza hariya aravuga ati mugende, ariko ntagashobora gufata wa mwana we ngo mujyane hariya, ntashobora gufata wo muri famille ngo mujyane hariya, ukazi neza yuko namujyana intare za Sarambwe ziri bumusimbukire zikamutera njonogo, zikamutera ijanja, ubundi agatuza zikakarangaza. Ntago rero ashobora kwemera kugira ute gukora iryo kosa rishobora gutuma umwana we cyangwa wo muri famille ye agira ute asiga ubuzima hariya. Rero ngimbonera kure ngo ziriwe mu gihugu cy'u Burundi, ngo zirimo zirashakisha abasirikare bose banze kujya ku rugamba kugira ngo babice. Umve kino kintu kirimo kirabera hariya. Imbonera kure nizo zirimo zirahiga abasirikare bari kwanga kuja kurwana mu gihugu cya Kongo kugira ngo baze babice. Akazi bagahowe nande na Neva yabatumye kwica abo basirikare banze kujya kugwana hariya muri Kongo. Urumva rero ko nabari tubona benshi barimo baragwana hariya muri Kongo, abenshi baboherejwe na Neva. Ni Neva ubo wababwiye ngo mugende mukora akazi kose hariya, mugende mwice abanyamurenge, mugende mwice abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, mugende mubarangize hariya he mu gihugu cya Kongo. Rero abo bose bari kwanga kujyayo barimo baricwa. Rero bamwe mu baturage bavuze ngo bino bintu ntago turi buze kubyemera, ariko muri uko kutabyemera intare za Sarambwe zikoze iki? Muri iri joro nibwo menye ko mama 23 iteze ambushi y'amakamyo agera kuri 12 mashya aherutse kurugwa yinjira mu gihugu cya Tanzania. Ayo avuye mu gihugu cya Tanzania araza yinjira mu Burundi, anyura za Nyanza rakaraza rakubita, anyura hari ruhande rwa Tanganyika araza no mu Burundi ngo ba. Ayo makamyo rero ntabwo yigeze ajanwa muri ville neza, ahubwo bahise bayamanura he hariya kuri Kotebu. Kuri Kotebu mbibutse ko na hantu twavuga ngo harikira, na hantu habera ibintu byinshi bitandukanye, ariko kuri Kotebu hakaba hari n'uruganda rwa gisirikare rushinzwe gukora imyambaro y'abasirikare b'u Burundi. Rero iyo myambaro barimo barakora bempurima imyambaro myinshi itandukanye, harimo imyambaro ya FRDC kugira ngo abasoda b'abarundi baze bambara imyambaro ya FRDC bite n'uburyo bashaka kubikora, cyangwa baje bambaye imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi. Rero kuri y'inshuro ngo bempurima imyambaro myinshi isa niya mama 23. Akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe urimo urabona amashusho arimo agakwirakwizwa na Neva na Ntuza na Chilombo birirwa bavuga ngo bafasha abasirikare ba mama 23. Mu by'ukuri nta numwe bafashe kuko bamaze guprinting iki imyambaro yabo, ariko bibagirwa kantu kibanga mama 23 bashizehe inyuma mu mwenda imbere kuko aho ngaho badashoboye kuhareba. Ubwo rero ayo makamyo yaraje aragenda apakira imyenda, andi aragenda gupakirira abasirikare, amaze kubapakira agira ute arabamanura.
samaze kubamanura araza diri no mu Gatumba ngo ba barayafunguriye, amakamyo arinjira muri Uvira. Akigera muri Uvira, amakamyo ntago yerekeje aho yaragiye muri iri joro, ahubwo amakamyo akomeje urundi rugendo. Mumbwira ati coup de chapeau Jeunesse Sultani Makenga. Rero aya makamyo akomeje arimo ibikoresho byinshi bya FARDC, arimo ibikoresho byinshi by'abacancuro banyujije hariya, akazamo ibikoresho byinshi by'ababirigi bari bohereje muri Kongo, akazamo ibikoresho byinshi by'ingabo za Angola ziri kuza kwa burabutaka bwa Kongo yewe n'iza Tanzania. Ayo makamyo amwe akaba yaragiye kuzamura ibikoresho bita za ndondo kugira ngo abasirikare ba Kayumba Nyamwasa barimo barakorana umunsi ku wundi babona ibikoresho byo kugira ute byo kujyana hari. Ibikoresho byari bishiriwe abasirikare ba Kayumba Nyamwasa, ibikoresho byari bishiriwe FDLR za Kayumba Nyamwasa, none haba bikoreye operation ikomeye cyane coup de chapeau kuri 23 nkuko byatangajwe na Afande Rugabo. Yaravuze ngo tuzarwana, ntabwo tuzemera ko genocide ibera hani Murenge. Zino FDLR zasize zimenya amaraso mu Rwanda zikaza guhungira hano, tuzazikubita accordingly. Rero biratangiye nonaha, niba bimwe mu bikoresho biri kwerekezwayo bitari kugezwayo, kuko hari abakomando badasanzwe bakoze iyo operation idasanzwe, bakaza bakanabuzamo amakamyo afite bimwe mu bikoresho, andi bakayatega mbushi agaturagurika amapine batazi uburyo bigenze. Coup de chapeau kuri General Byamungu urimo urapanga zino operation zose. Coup de chapeau kuri General Byamungu urimo uradukubitira haduyi w'umurundi. Coup de chapeau kuri Byamungu urimo urakora operation zo gusukura Uvira, agenda nabuzamo umwe kuri umwe. Nuko nguko 23 irimo iragenda ikora operation yayo, kandi mu gihe cyayo cyiza, kandi mu buryo bwiza bunyuze mu muco. Rero ku itariki 10 nibwo intare za Sarambwe zerekanye koko kari intare za Sarambwe, nibwo intare za Sarambwe zikunwangiye icyo bita umurundi, ziramukubisa bimubayeho ara muri Uvira. Amakamyo mwarakomeje andatobokeye aho ngaho, ni ibintu bikaze. Uduhaye aya makuru aravuze ngo aya makamyo yari afite target yo kuzamura ibikoresho za ndondo, bakaba bajanye ibikoresho badeployingiye Chilombo, ariko bana deployingiye nde Kayumba Nyamwasa ndetse na Jarike Habyarimana. Bakavuga ati reka tubashira ibikoresho ubundi bagende bakora akazi kabo, nubundi kuzamuka hari bagakora akazi. Abarokotse 23 abo bamaze gufata training yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo nabo batangira gupanga iki ibindi bitero. Ubwo rero turashimira cyane byimazeyo. Ngewe murabizi kuri 23 narayamanitse turi intare. Uko watwogosha kose ntituzigera tumoka, uko watwogosha kose turi intare. Iyo twogosha ahubwo wumva umutondomo w'intare utondomera hafi yawe, warangiza ugahita uhwera muri ukidukubita amaso uhita ufinina. Urumva rero ko intare za Sarambwe zigize ute? Intare za Sarambwe zirimo zirakosora bya hafi FARDC, Wazalendo yewe na FDLR. Rero nyuma yuko ibyo bikoresho bicakiwe, bamwe mu basirikare b'abarundi bari hariya za Baraka ngo bahise bagira ubwoba bakimara kumenya ayo makuru. Baravuga ati abacakiye bino bikoresho hari harimo ibiryo, hari harimo imyambaro n'imiti, tugiye gupfa. Ariko bashatse gutoroka ngo bahita bamenya ko hari abasirikare bagera kuri 5 muri uyu mugoroba basanzwe muri ville ya Bujumbura abamaze kwicwa, ngo kandi kuko nabo batorotse iki iyi mirwano iri kubera hano he mu gihugu cya Kongo. Rero ngibyo bibateye ubwoba ku buryo umusirikare wari uri gutekereza gutoroka bise bimuvamo. None harimo aratekereza ahubwo uburyo yakomeza wenda akajya yirukanga. Bujya y'umusirikare w'umurundi yirukanze ukwezi kumwe arahembwa, yakwirukanga amezi 2 agahembwa. Muri make marato y'umurundi w'umusoda niyo umufasha gukomeza gusurvivinga, niyo umufasha gukomeza kubaho hariya muri Kongo, kandi akorera iki agatubutse. Na niyo mpamvu zumva Wazalendo zivuze ngo atariko ni gute bano baje kudufasha bakaba bahembwa amafaranga menshi y'akavagari, ariko barangiza bakaturusha kwiruka.
ariko twebwe tudahembwa tugakomeza tugahangana. Akaba nariyo mpamvu wumva buri gihe M23 yiturije kugira ngo wazareno na FARDC n'ingabo z'abarundi bo bakubitane, kuko habayeho ubusumbane kandi ngo bose barimo baratahiriza iki umugozi umwe. Ikindi kintu cyantunguye ni uburyo nabonye hari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasoda b'abarundi barimo barotsa ibijumba, bagiye bakoresha ikirenge. Ubundi hari ukuntu kera umushumba yafataga nk'ikirenge akagenda mu murima yambaye bote, agafata ari amazuru ya bote akayinjiza mu butaka hamwe n'ikirayi cyangwa n'ikijumba, agahita agira ute agikaraguku ibijumba n'ibirayi bikijugunya hejuru. Nubwo buryo barimo barahingisha ibirenge abasoda b'u Burundi, inzara igiye kubikira hariya, ngo bamaze guhinduka imiguta ku buryo bari kugenda bagacukura ibijumba, bari kugenda bagacukura ibirayi, bari kugenda bakaja kwiba ibigori by'abaturage, barangiza bakagira ute barangiza bakaza bakotsa. Rero andi makuru atugeraho kandi aturuka ahantu hizewe nuko mubyumve neza, andi makuru atugeraho aturuka ahantu hizewe niko bamwe mu basoda baneva bamaze kwivanga n'abakayumba Nyamwasa, none bakaba barimo barakora iki, bakaba barimo barakora ibikorwa by'ubusahuzi mu bice bitandukanye n'ubundi bya Repubulika iharanira iki iharanira demokarasi ya Kongo. Rero ngo barimo barakora ubusahuzi bukomeye, bwa busahuzi bwo ku rwego rwo hejuru, ngaho buri umwe wese arimo arakurura yishira ashaka kugira ute ashaka kwiba ibyo abaturage bagize ute abaturage bavunikiye mwabira bice n'ubundi bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Rero indege itagira ba pilote urukumva muri uyu mugoroba irakuzamukiye, ubwo ni mu mugoroba se ni muri iri joro, irakuzamukiye baza ngo ni indege yani ni indege ya M23 drone muri make ya M23 irakuzamukiye. None ndimo ndakora kino kiganiro ndi ku isaha isa 8:20 z'ijoro ya tariki 10. Ubwo buraca nyine n'ubundi ari ku itariki 10, urumva ko burije iyo drone irakuzamukiye. Target rero yari ifite ngo ni ngo yari ifite target, ntabwo yari igiye kurasa, yari ifite target yo kugenda igakata muri inyo zose za FARDC, iz'abarundi, iza Kayumba Nyamwasa na Jarike, izaba abahibu bo baratinye bakejwe n'amaguru barirukanze ntibakibaho. Umuhibu wasigaye hariya ni ngumye kwijana, abandi bose bagize ute barahunze baragiye nyuma yuko babonye ko isasu rya M23 ridahushwa. Ubwo bakimara kubona isasu rya M23 ridahusha, abatipe bakijwe n'amaguru bariruka. Ubwo rero iyo drone yazamutse mu kirere irimo iracyogoga, ngo yari igiye kureba ibikoresho biri muri inyo z'abasirikare ba FARDC, ibikoresho biri muri inyo ku basirikare b'abarundi, ibikoresho biri muri inyo zose kugira ngo itange information kuri M23. None nimara gutanga information kuri M23 kuko yagiye ari drone ivuga ngo ati wenda FARDC ishobora kugira ute ishobora kuyihanura, amakuru yose yafataga n'ubundi yahitaga amwe igira ute yose nta namwe ya savingaga, yose yahitaga yohereza kuri M23. None aha rero ibirindiro byose by'ingabo z'abarundi, intwaro zose zirimo M23 irimo iragenda izipangira. Ibirindiro byose by'abasirikare ba FARDC intwaro zirimo zose M23 iri kuzipangira. Ibirindiro by'abasirikare ba Kayumba bari hari ya za Ndondo n'ubundi nabyo bamaze kubipangira. Haba twigwaneho haba M23 yo yamaze gutagetinga icyo gikoresho kandi ribuze kukibikaho mu gihe gito kitarambiranye mu byo kuwa kane, bite n'ama operation ndimo ndatekereza agiye kuba muri iri joro no murindi joro no murindi joro. Mu byo kuwa kane mwakira cyumweru muzajya kubona mubone ngo M23 natwigwane ifite ibikoresho, izaba muri kiri bikoresho ishobora kugwanisha igafata Kinshasa.
nubwo target ya mama 23 si ukugenda ngo bagere Kinshasa, ahubwo abo bafashe ni ukubaha amahoro, barangiza bakagenda bagakuramo Uvira na Karemi, nubwo none abatarayigira target. Ariko bino bitero bya drone ibyo nibikomeza ngibyo bagabye muri Masisi. Murabizi ko muri Masisi mama 23 yanashinguye n'abaturage benshi barenga benshi cyane, igihe bari baherutse kugaba igihe bari bagerutse kugaba ibitero hariya Masisi Centre. Rero nanone atuvugana FRDC yongeye gukora ikosa igaba ibitero kuri mama 23, agahuru kabo karahiye, intare za Sarambwe zimeze nabi, ziravuga ati ku kiguzi cyari cyo cyose, kucyo byadusaba cyari cyo cyose, kucyo byadukuti cyari cyo cyose, turi buze kugikora, ariko turebe ko twagwanira haduye. Rero ibyo bikoresho byose biri hariya, mu minsi mike mwitegure ko bigiye kuza mu biganza bya mama 23. Rero ya drone yagiye nubundi yagarutse amahoro. Kude chapeau ku bashoferi, kude chapeau ku bapilote ba mama 23. Abatwara imodoka barazitwara bakazigarura, abatwara drone barazitwara bakazigarura, ni kude chapeau rero kuki kuri abo basoda bemera gutanga ubuzima bwabo kugira ngo bino byose bigirute, bino byose bibe. Tuvuye aho rero tugana ku musozo w'ikiganiro, niko ya mirwano yakomeye yabereye hariya za Ruzizi, haje gufatirwamo abasoda benshi ku ruhande rw'ingabo z'abarundi, haza gufatirwamo abasoda benshi ku ruhande rw'ingabo za FRDC, ku buryo nanone aha bataramenya ngo byakozwe mu buhe buryo. Ati se mama 23 yabikoze muzihenza, kuko bo bari bagiye barifotoza, bamaze kwifotoza bajyaho baraselebra ngo bakoze akazi gakomeye. Mama 23 irangije irute, irangije ikora icyo bita kubaceka. Rero twamaze kumenya igihe RDC izatangira kwakiriya abimukira muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ngo ni ryari. Rero amakuru yatugezeho nonaha niko iyi dosiye ishobora kutazaba, ishobora kuzagwamo inshishi. Iyi dosiye ishobora kuzagwamo inshishi kuko barimo barareba ngo ababimukira tugiye gushira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aprito hano muri Kongo, niwe mutekano bazaba bafite. Ese wa mutwazi wa pizza azashobora kubahereza umutekano na ubwe yarananiwe kuwiha, yirirwa atabaza, yirirwa ataka? Icyo ngicyo rero kigiye gutuma yambuga ububasha bwose yaragiye kubona bwo kugira ute, bwo gukorana na Trump kugira ngo abashe kugumana, abashe gukontorora, abashe kubona amafaranga menshi amwemerera kugira ute, amwemerera gutunga abasoda benshi n'ubundi mwabiri ya bice, kuko nyine urumva yayabona yari kumufasha kubaho. Rero mama 23 ibyo ngibyo yamaze kugira ute, mama 23 iba yamaze kubibona, ikavuga ati ibyo mukora byose natwe tubari inyuma. Rero amakuru mfite niko bamwe mu badiringa muri mama 23 ari bamwe bagiye gutuma Chilombo abura rino soko, ko Chilombo atigeze yuba mama 23. Chilombo kumva ko azabikora mu buryo bwe, ubwo buryo bwe rero yabiteguraga ntabwo bwigeze bimuhira, nta nubwo buzigira bumukundira. Niyo mpamvu intare za Sarambwe neza neza ku muvuduko udasanzwe zimaze kunesha Chilombo, ku buryo bano bimukira kuba baza keretse wenda napakira amakontineri y'amabuye. Ariko nonaha icyo cyemezo bamaze kugira ute, bamaze kukinyuzamo agakato, ntago kikiri ku murongo w'ibyigwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze ibarebe icyoroshe. Iyi ni Rwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ntaragenda, hari inshuti y'akadasohoka ya Rwanda, ni umuhanga, arashoboye kandi arashobotse. Kuri uyu munsi atuma amwe mu mashusho ya Rwanda muyabonera ku gihe kandi akabageraho neza cyane. Uwo muntu rero yagize isabukuru, ahari rwose arimo ariyumva Imana imuhereze kurama no kuramuka, izamuhereze kubona byinshi yaburiye muri isimbi y'umuruho, isimbi y'akababaro. Imana izagira ute, Imana izamurongeshe ibyiza gusa. N'imfura ikarabye ndamubatuye, mumumenye mwamwiba, ko n'uw'agaciro cyane kuri Rwanda, n'uw'agaciro cyane ku buzima bwacu.
ni uw'agaciro cyane kuri twe. Imana rero ikomeze imwongerere imbaraga, ikomeze imutize ubuzima nga i Rwanda. Tumwifurije kuzabona byinshi byiza, azabyare, azaheke, yewe azabone amafaranga menshi cyane n'ibindi byinshi. Nibyo namwifuriza muri iri joro rya tariki 10 ukwezi ni ukwa kane umwaka ni 2026 na kangahe na gatandatu. Murakoze cyane rero n'abandi mwese mwagize isabukuru, mbifurije isabukuru nziza, kandi dukomeze twibuke ariko tugira ute twiyubaka, dukomeze twibuke tuzirikana ndi umunyarwanda, aba ariyo ituranga aho waba uri hose. Uzitwe ndi umunyarwanda, ntukazabe nga babandi basize bakoze ibyaha mu Rwanda bakagenda bakihinduza amazina, bamwe bakibagisha amasura, bazinga icyaha bakoze kizabavaho, ariko na n'isaha ibyaha byabahejeje ishanga, birirwa basebya u Rwanda atari ko u Rwanda ari rubi, ahubwo barusebya kuko bananiwe kurugeramo, kuko uko bahinduye amazina kose bahinduye ama ID, ariko ntago bigeze bahindura ibyo bakoze hano. Bahinduye ama ID, baragenda bahindura imvugo, ariko bitewe n'ibyo bakoze ntago bizigira bibazana ngo bature hano. Aho bageze bihindura bo. Yageze muri aho yagera hose yihindura. Ageze muri Sweden yakwinura umunyaswede, ageze Angola yakwinura umunyangora, ageze Canada yakwinura umunyangora, ageze Belgium yakwinura umubirigi. Aho yagera hose muri make we yihindura uwo. Ariko dushimire babandi badahwema kubereka ko ibyo bakoze atari byo. Ubwo rero mureke ndi umunyarwanda iturange. Ndashimira buri umwe wese ufata igihugu cy'u Rwanda akagira ute akagihesha ikuzo cyane, uwo ndabimushimira mbikuye ku mutima. Imana ikomeze ibahereze imbaraga ndetse n'ubuzima. Ndabakunda cyane bakunzi ba i Rwanda. iRwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. iRwanda 250, The Voice of Truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe?